Krumzari, Ming Tavirim Smutaran Uchari, Masimura Pauda, Indian Constitution ge Article number 3 SC Manipuri Chana Handanaba Parliamenta Putona Vokanagana MP Dr. Mainyana Haikre Mapunga Pau Pizari. Leba Amabu Pixel Hange Amadi Chokto Hange Havayaba Indian Constitution ge Article number 3 SC Manipuri Chana Handanaba Parliamenta Putona Vokanagana MP Dr. T. Mainyana Kongba Chanam Lekai Community Hall Sangabagi Thoram the Haikre MP Fundagi Saba Community Hall Sangabagi Thoram Aduda MP Dr. T. Maina MOBC gi Parliamentary Secretary Muhammad Amin Sahaya Una Top Nauria gi Jila Parisad Amadi Mari Lenabasina Saruya K. Thoram Aduda MP Dr. T. Mainyana Makata na Haikibada Article number 3 SC Manipuri Chana Handanaba Bylaw Amasem Mahak Parliament Session da Bylaw Asi Sembalo Rabadi Putona Bokanagani Haike. I have a community hall Sabama, Man Sabama, from the Sumsada, the city town at the equator of the city. Masidi Command of Gevu, Marasakana, Equipajana, using a sida, A division, Emil division, Equisida, Nangiza Razagada, Haying Tung, Point Lehoyava, Posaka, Segapada, Mateo Henavadana, the activity of Pashama and the Kozalaga, Madi Pashada, the Kakai to Tamanel. Masi Pashaji, Equipajam, the Emil, the day, Pazak Pajani, Madam Sana Habidaga, Madilobi, the name. Muhammad Amin Sah na haikibada miyam gyafagada bathabak ama paikhatpa matamda ayet apan pibagi muhutta mateng oina pangbiu kendra si chakotharangi thabak kaya makata na paikhakhani phungdokhi Panchal Nishin Netragati, available Rasu, MP Rasu, Auto Pasidi, the Pungu Mille, Nishin Dakaro, Hypercaro, ID Migi, Kaidana, Toilet Position of the Tamuyan, Toilet Sabira Motoki like a public. Kalau sembilan bak, belas sembilan bak, tuki sembilan bak, era skills fans tak sembilan bak, thong sembilan bak, lebih sembilan bak, adiki, toman hidup kita tidak betul, kita masih istimewa untuk teh, sembilan itu fighting varian mana, logo State Asida Lediba Assam Rifles Amadi Manipur Police Commando Karana Suda Lediba Lala Ubukaragi Cadre Curses in Aduna Senkai Tunkayana Tonga crime kaya Chatari Haina Asiguma Tabakaya Saru Yarubagi Maralda RPF PLG custody the Lediba Taudam Umakanta Fundo Cray Manipuri Chingi Mapam Amada Pangtokiba Pau missing Unabada Kurai Taudam the Kaidagi Taudam Chaubi Mizanupa Umakanta Makatana Haikibada Mahakana Lala Lub RPF PLA da Inisima Chamapan Marfudra Taretagi Inisima Chamapan Marfudra Nipan Fawa Yauke, Jahikari Mamandagi Mahak Lub Asidagi Torotuna Yum the Ledinga, Puffke, Deputy Finance Nihana Sak Takjaba, Zinkai Kobamu, Amaga Samnaduna, Jingare the Leba Contrasuba, Sam Rafelski, Major Ziteshore, Infal is Police Commando the Leba, Singzamadagi, S. Prem Chan, Amasung, Top Kona Mokondagi, SI Full Changi Instruction Amadi, Protection Gi Makada, Demand Letter Tinba, Sel Kaiba Amadi, Bom Nangsin Manachingba, Tonga Tongamba Crime Kaya Tataki, Haiki. Makoiga Luinana Lala Lub Yauba Amadi, Samnaba Mue Faba Yauna Operation Kaya the Susaviyaki, High Level Security Forcing Asina Fagalaba Lala Lukayagi, letterhead Makoida Sunale, Darka Labor Matamda, letterhead sing ado computer printout, Tauduna season a high Fagalapa bomb Amadi no may season aduna Karba Torba musing Amadi Lanai Mue Kaya the Sel Kaibagi Tabaksu Jataki, Maduda Mahakidamak Sel Karakarapiraki, high Assam Rifles Kapau Faunaduna Sumatabaksing Asida season about no may maru Amadi, security coverage na SI Prem Chan Amasung Full Chana P. Makoina Nomonomogi duty tapa mafam singa demand letter singadu Tinbagi Tabak Jatai Haiki. Matam Kara Singumatabasi Jataram Labamatung Sarkaga Peace Talk Jatariba Lala Lob KYKL MDFK Atobagi Makada Loop Asigi Gather or in a surrender Toki. Chandel the Labani Finito Suba Assam Rifleski came that designated game key commander or in a Mahakpo half key. Game Aduda Ladiba Cadre Singi Manunda Lub Asigi Luchumba Sing Amadi Security Gamanaga Chanaba Cadre Kanduna Demand Toba Mi Fabana Chungwa Tabakaya Pangtui Haiki Ladiba Cadre Singi Manunda Hana Lupta Yaroma Mu Sindi Tararum Katani Atadi Nisa Java Jail the Ladiba Matunda Mayungi Mina Lotopa Laktaba Crime Chamasa Sing the Jenabana Chungba Mewing Atani Haiki Sarkar Peace Talk Jatariba Loop Sing Asida Yariba Luchumba Singna Lub Asigi Oiba Faction Group Amalinkatuna Senkai Kaigi Tabaka Jatari Haiki Manipur Sarkar gi CID Department Piba Surrender gi I card Pyrabanina Security na Guard Toroga Chatpa Oibana Mi Faba Sale Demand Toba Chatpada Kudong Tiningai Kaya Oidi Habagaloina Security Force Kaloina Mahana Toki Tabaksing Paumising da Fundoki. Chinkajina Auraganda say Billy Home Power Keraugi Kings Yaure
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯂꯤꯕꯤꯇꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯛꯄꯅꯤꯅ ꯇꯤꯂꯤꯕꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯃꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ KCB ꯃꯤꯡꯗ ꯆꯤꯡꯈꯩꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯐꯥꯎ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯑꯦꯁꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯌꯦꯅ ꯑꯦꯁꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟꯗꯅ ꯄꯤꯌꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯩꯗꯤꯡꯒꯥꯒꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯣꯡꯉ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤ ꯐꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯀꯧꯕꯀꯣ ꯃꯁꯥ ꯑꯃ ꯀꯦꯖꯥꯎꯃ ꯅꯥꯒꯥꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯏꯔꯤꯃꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯐꯥꯕ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯤꯁ ꯀ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗ ꯂꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯕꯣꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯤꯡꯈꯩꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯈꯩꯁꯤꯗ instruction tawraga singkhai kano dam kon du madu mkhoi ngasagi tariba seng is imphal jaga da taw oiragana khoi kano hoi esai ngasagi premchan hoi ore esai phulchan na amachulai mkhoi sina kano tawga moina leri bera da ngasi di aina swai da area ji tawin noi changa taw hai kano taw dong chaw dum ba Laliba tang kuntaret amadi kunipan da Guwahati ki Khanapara da pangthokadriba All India Primary Teachers Federation sinba biennial conference da All Manipur Elementary Teachers Association asaruk yagani haidi pawu marathon atemba break amatang Rotary Club of Polo City Imphal na Senapati District ki manung chanba mapau khulen da leiba Gion Children Home da water filter stationery ki item cheng hawai yaw na tongan ba polam kaya mateng pikre mateng pibagi thoram da club asigi president Andromes elected president S Pritam secretary H Gines PRC ki chairman Dr R.K. Ratan Kumar yaw na club asigi myoy kya nasaru yakhe thoronga mari lena na Andromes na Rotary Club asi leita laira praja singi seba gi damak katholaba loop amani club asina ngamliba makhai miyam gi damak pangba yaba mateng pangani phongdokhi Samasta karigumba mateng khara ngamjaba mateng khara dum akhoi pangjarakli akhoi Rotary gi theme di support pibaduni service above self akhoi gi ngamjaba mayam da kathokba Katak da pangthokiba kuntare suba sub junior national badminton championship da gold medal laurakhiba amadi handak da Guwahati da pangthokiba all India ranking badminton tournament under 13 da winner oiduna India gi number 1 player oiraba M Mairaba Luwang opagi thorom amangarang DM college da leiba Indo hall da pangthokre Manipur Badminton Association asinduna sanare opagi thorom aduda taratare suba North East Journal Interstate Badminton Championship da Junior Girls ki runners up tarakhibi N Purnima Devi amadi M Somi Bala yauna thoido hendokpa sanaroi sing khudorpo piduna ikai khumnakhi Manipur Badminton Association ki president amadi MOA ki president oiriba Bijoy Koizam amadi vice president RK Bijoy na sanaroi sing opagi thorom aduda thorom apusing oina saruk yakhi thorom ga mari lena na Bijoy Koizam na badminton masana asi Manipur government na mirai biduna leiri atai masana gum India government amadi Manipur government na akanba miyang changlabadi state asidagi India gi oina badminton gi masana da khwaidagi makok thonglibi Saina Nehwal dagi henba sanaroi sing puthopa ngamgani haiki Art Society Manipur na sinduna mandlegi art club ki layakpa delegate members sing opagi tharoma pangthokre hari society ki maike dagi khudorpo sing piki jahi ahungi mamangdagi hauna malem ke foundation na lemne health checkup pangthotuna lapagi sarugama oina ngasi kaisamthong bazar da leba waiting set ta sarugumari leinaba leina singi lemne detention tawbagi camp pangthokre malem ke foundation na pangthopa free medical camp asida ultrasound yauna atai test makhal kaya pangthoki free camp aduga mari leinana Malim Care Foundation gi chairman M Joy Chandra na phongdokhi bada India gi oina nupi ahungi manungda amadi osteoporosis na chungba sarugi leina nai habagi medical report lei saruga mari leina balena singdagi ngaktho haunaba pandamda ngasigi test sing asi pangthokpani ngasi pangtholiba test asida positive oirakpa sing makhata na lemna test sing pangthokani haiki Frida atau ini test tawa, lagi kalau ultrasound test tawa. Ada kali jumpa sida positif orang bertarik na akan test apa hoki kalau tong na ba free of cost tong na ba mayam sigi lebih singsen akan balai na sida kali jumpa apa nama ting pangaga kasi kita hobo ya lagi dia na Malim Care Foundation na Malim Care Foundation kita sambung na sida
Madrasa Islamia Committee, Muslim Development Association and Khetri Youth Frontier Voluntary Organization Sinduna Innovation and Madrasa Islamia Amadi Namid Humni Chumna Zatarapat Lamtu Sembagi Tabak Loshinbagi Taram Ngasi Goverstan Acho with the Pantokre Taramaduda MP Dr. T Mania MOBC Parliamentary Secretary Muhammad Amin Sahayauna Marili Nebising Saruyaki Madrasa Islamia Gi Inglisani Taramarigi calendar Amasu release Tauki Ahal Urabamui Kada Kudo Popidun Ikakumnabu Utki Dr. T. Maine na haikibada Bharat Sarkar na Anganwadi Center kaya hangdoktuna thabak kaya paikalabasu madugi kanaba mapung fana fangdawbo gum tawri haiki Muhammad Amin Sahana Madrasa Islamia asi angang singda mamut tana tabigadabani hagwalagliba angang singbu ningthina khangandaba yade haiki Alkoita sing matasena dhamma yedi moiba yamna television pusa khang batadadi historical pusa khang batadadi Dharma maka equality lagi saya masa kang menunggu ni. Nak terjadi, orang ada nak cakap communism oleh pusat lapus ya. Jachiba Tangkun Gidumidar Pumanga Taba Matamda Infalis Commando Gi Kangbo Amana Kombo Standard College Ki Gate Manatagi Fare Hariba Kongning Shubam Sunil Mete Elias Salayangan Ba Jay Nifugataru Apopa Chandrakala Kombo Khetri Lekaidagi Myo SC RPF Amadi Masigilan Misanglu PLA Gi member Amasung Myo Amanate Haina Aina Thinkraba RPF Ki Department of Publicity Ki Chief Bankim Nathator Pachero Amana Kangalakli Manipur Sangai Festival Yawalakiba Myanmar Gi Delegation Infal Thadokre Mandle Gi Chief Minister Amasung Sagang Gi Chief Minister Yauna Myoy Chamga Marifuna Saba Delegation Ngasi Numit Yung Bamatong Pung Amaga Minute Kontra Chapa Matamda Golden Myanmar Gi Flight na Bihar Gi Budhagaya Dagi Damak Infal Thadokibani Myanmar Gi Mihut Kangbu Adubo Manipur Gi Chief Minister Oibo Bi Amasung Works Minister Dr. Ratan Kumar na Airport Fauba Tindoki Schedule Gi Matung Inna Myanmar Gi Flight Adu Ngasi Yu Pung Tareka Taradagi Mandle Thadorakibani Infal Europa Matamda Lechilka Hena Tharambadagi Tabaya Daduna Amuk Hana Mandle Fauba Pairu Rabamatunda Amuk Hana Infal da Pairatuna Nuntil Pungtara Nithuga Minifu Chapa Matamda Takibani Infal Thadolamdaida Sagang Gi Chief Minister na Handaki Kongchat Asi Yamna Mai Papa Amani Masina Lebak Anigi Marakta Hena Faba Jeshinaba Mari Ama Thamba Ngamlagani Haiki Matungda Su Manipur da Lakigani Fondoki What is the law of the people of Manipur? So very similar our Sakari. Is there any planning to come back again? Yeah, come. Welcome. Also, I will you. Okay. Mandle da Kundariba Mayte Takelambam Narharina Horopa Mamalebak Talakpa Fangsi Kwaitaki Penba Mani Sri Sri Govindaji Karamba Tamda Kurumba Fangani Kalambadu Handaki Kongchat Asida Ningbatunde Haiki. Manipur Levada, Malevada, Logan Haloy. Ado Chelana, Govinda Prabhu, so the Dosan is Yam Haloy. Dulaga, Way Sorkana, away. Patimba music, Yahroma, Turumso Takaban, Namchilana Haloy. Baruba Pamukana Pizari. Indian Constitution के आर्टिकल नंबर 3 ऐसी मणिपुर जन हंदनबा पार्लियामेंट पुथोना बोखनागनी हाइना MP Dr. Mainana Haikre Yang tabrim semua muka nak kurumjani.